dobrodošli na pres konferenciju na kojoj će biti prezentirani rezultati konkursa za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja za izgradnju memorijalnog centra Hadžet u Novom Pazaru. Cilj konkursa je izrada najkvalitetnijeg idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za izgradnju spomen obilježja nevinim žrtvama poslijeratne represije koji su ubijani na mjestu Hadžet u Novom Pazaru u periodu od 1944. do 1946. godine. Na današnji dan, 21. januara 1945. godine, na Hadžetu je ubijeno više od 1500 Bošnjaka. Stručna komisija Bošnjačkog nacionalnog vijeća za utvrđivanje najboljeg idejnog rješenja za izgradnju memorijalnog centra Hadžet u Novom Pazaru u sastavu književnica Meluda Melajac, diplomirani arheolog Mustafa Baltić, diplomirani pravnik Emir Fetahović, diplomirani arhitekta Ređep Ukić, diplomirani arhitekta Mihrija Bejtović, diplomirani arhitekta Esad Muminović i predsjednik komisije dr. historijskih nauka Ređep Škrijelj razmatrala je prijavljena idejna rješenja i izdvojila 3 rada pod šiframa Hadžet 12, Emanat i XL73M koji zadovoljavaju kriterije konkursa. Komisija je dala preporuku izvršnom odboru vijeća da najbolje idejno rješenje bude rad pod šifrom Hadžet 12. Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća na posljednjoj sjednici prihvatio je prijedlog stručne komisije. Rad pod šifrom Hadžet 12 je idejno rješenje diplomiranog inženjera arhitekture Faruka Jačića iz Sarajeva i ovaj rad zauzaje prvo mjesto i nagradu od 70.000 dinara. Rad pod šifrom XL73M je idejno rješenje arhitekte Melinda Trtovca iz Novog Pazara i ovaj rad je zauzeo drugo mjesto i nagradu od 30.000 dinara. Rad pod šifrom Emanat je idejno rješenje magistra arhitekture Almira Rizmanovića iz Tutina i ovaj rad je zauzeo treće mjesto i nagradu od 20.000 dinara. Na konferenciji će govoriti članovi komisije, historičar dr. Ređep Škrijelj i arheolog Mustafa Baltić. Izvolite. Dobar dan i selam svima. Da samo se nadovežem na ovo što je Semir rekao. Na današnji dan je počela egzekucija ugledne intelektualne elite Sandžaka i kao što ste čuli za period od par godina na gubilište, kako smo mi to u svojim obraćanjima javnosti govorili, otpočelo je formiranje Sandžačkog gulaga u vremena kada je od 21. januara 1945. godine, pa sve do negde 1947. godine na gubilištu spremljeno više od 1500 uglednih bošnjačkih intelektualaca koji su bili žrtve komunističke represije, žrtva ideološkog sukoba između napredne bošnjačke elite i novog komunističkog režima koji je u njima video mogućnost represije, terora i pogubljenja. Na današnji dan je otpočelo streljanjem Ačifa Efendi Hadži Ahmetovića, otpočelo je ubijanje Bošnjaka i tim povodom na današnji dan, baš kao neka simbolika, mi smo predvidjeli da danas održimo ovu konferenciju za štampu na kojoj ćemo ukratko reći da smo na opšte zadovoljstvo bili svedoci nekoliko podnijetih radova, od kojih su 3 koja vidite se komisiji jednoglasno najviše dopali. Pri izboru pobjedničkog idejnog rješenja rukovodili smo se svim onim najvažnijim kriterijumima. Možemo reći da je nagrađeni rad, odnosno nagrađeno idejno rješenje Faruka Hadžića iz Sarajeva. Ja mislim da je Hadžić. Ovdje je greška. Ako ste dobro pojefadili, da ono i prostorno, i funkcionalno, i ambijentalno
i simbolički asocira na nešto što bi bilo memorijalni centar, nešto što bi bilo ono što smo očekivali, jer mi još uvijek nismo to finalizirali. Mi ćemo sa pobjedničkim autorom pobjedničkog rješenja dogovoriti detalje. Sada smo nakon ove jednoglasne odluke u kome su učestvovali, ipak moram da napomenem, profesionalci, vidjeli da će obilježavanje i stvaranje memorijalnog centra biti zaista ono što je cilj samog konkursa, što je cilj Bošnjaka, i mi se nadamo da će to biti realizirano i efektuirano u jednoj atmosferi opšteg konsenzusa. Jedan objekat koji će simbolizirati sjećanje na te nedužne bošnjačke žrtve jednog vremena i jednog nerazumijevanja ideološkog. Mi kao potomci ljudi koji su završili na ovom sandžačkom gulagu će dobiti u ovom spomeniku jednu našu simboličnu zahvalnost. Ona je daleko manja od žrtava koje su oni podnijeli za svoj narod. U suštini, ovo je spomenik koji asocira, koji je spomenik na sve žrtve, nedužne žrtve bošnjačke u 20. stoljeću i ranije, a mi svi, da ne bi preturali po historijskoj prošlosti, otprilike znamo da je to počelo već od 1912. godine, pa završilo do kasnih 90. godina. Recimo, simbolike, tu bi trebalo da se uključi ona simbolika otimanja i likvidacije nedužnih civila nakon raspada Jugoslavije 1992. godine. Mogu ukratko još reći da su sva tri idejna rješenja zanimljiva, međutim, cijeneći onaj prostor koji predviđamo i s obzirom na to da nas očekuje i posao oko regulacije prostora na kome će se to izvediti, gdje se to treba sve podvesti pod zakonsku regulativu, mislimo da su prostorno ova ponuđena tri rješenja uzeta u obzir, međutim, najbliži onome što je konkurs naš predviđao je svakako ovo idejno rješenje pod nazivom Hadžet 12. Ono je dosta slično objektima ovakvog tipa i ono će biti jedan memorijalni centar za koji očekujemo da ćemo imati konsenzus kod svih građana bošnjačke nacionalnosti u Sandžaku i da će nam to biti jedna lijepa mogućnost, jedna lijepa uspomena na sve ono što je bio cilj Bošnjačkog nacionalnog vijeća, cilj kreativnog tima Bošnjačkog nacionalnog vijeća, a i svakako jedno zadovoljstvo da sve to nije obavljeno na svoju ruku, nego da smo to napravili u suradnji sa profesionalcima, sa ljudima koji su, trojica članova komisije su diplomirani inženjeri arhitekture i jedan je gospodin Mustafa Baltić, on je arheolog i mislim da smo napravili jednu lijepu ekipu, jednu veoma profesionalnu ekipu koja je odradila veoma korektno, nepristrasno svoj posao. Ja želim da uputim još jednu poruku da će Bošnjačko nacionalno vijeće ne samo za ovaj projekat, za ovo idejno rješenje tražiti konsenzus, nego će i u narednom vremenu djelovanja nastojati da izdejstvuje opšti konsenzus kod Bošnjaka, da mogućnost da tražimo opštu saglasnost, da prestanu trvenja, sukobi, podjele i da konačno počinjemo da rješavamo stvari i probleme na način kako to
dolikuje civilizovanim zajednicama u Europi. Mislim da će 2014. godina ovo će biti jedna inicijativa za koju očekujemo svebošnjački konsenzus, ne samo po pitanju Memorijalnog centra Hadžet, nego i po pitanju svih pitanja koja tište ekonomski, privredni, kulturološki i sveukupni prosperitet Bošnjaka na ovim prostorima. I možda je najznačajnije što ovo idejno rješenje ni po kakvoj simbolici ne narušava ambijent multikonfesionalnosti, multietničnosti u Sandžaku. Mislim da je prvonagrađeni projekat apsolutno zaslužio da bude izgrađen u našem gradu, jer je on simbolika ne samo na bošnjačke, nego može biti simbolika uopšte na sve nedužne žrtve. I on nikako po svom izgledu ne narušava ništa što bi se zvalo uzajamni demokratski i život u Novom Pazaru, u Sandžaku, jedna umerena građanska ekvidistanca, nešto što neće da narušava izuzetno dobre međunacionalne, međukonfesionalne odnose i mislim da ono sa svojom simbolikom uopšte ne narušava to o čemu sam rekao i mislim da je vrijeme da i oko toga nađemo zajedničko rješenje, da nađemo saglasnost. Mi smo kao kreativni tim zaista postigli mnogo na pitanju eliminisanja podjela i eliminisanja sukoba mišljenja i mislim da će ovo biti jedna dobra početna stvar za dalje jedinstvo Bošnjaka, za dalje jedinstvo i napredak ne samo Bošnjaka kao građana Republike Srbije, nego i mogućnost da počnemo da razmišljamo onako kako to rade danas savremena, uređena demokratska društva i mi ćemo odavde ovim spomenikom da pošaljemo jednu poruku mira svim građanima Evrope, a tu ćemo se, ako Bog da, okupiti i na dan sjećanja oko koga se danas vode diskusije da 11. juli bude dan evropskog sjećanja na sve žrtve, nedužne žrtve svih ratova, svih sukoba, demonstracije i svega onoga gdje su nedužni ljudi stradali i dali živote, a ne koji su stradali bez ikakve svoje krivice. Ja vam zahvaljujem. Ja bih kratko ovdje naglasio da je komisija, čim sastavu je bilo i troje arhitekata odavde iz Pazara, jednoglasno, ali zaista jednoglasno donijela odluku da hram pod šifrom Hadžet 12 dobio prvu nagradu. Naglasio bih da su zaista sva tri rada koja su ovdje prošla, zaista sva tri rada na svoj način dobra, kvalitetna, da se zaista uložio veliki trud da se sa autorovog stanovišta prikaže taj problem, ali tematika kakva je potrebna u ovom radu i uslovi konkursa najviše su zaista i funkcionalno i formalno i dakle estetski kao i prostorno, što je zaista u ovom slučaju važno, opredelilo nas za ovaj rad pod brojem Hadžet 12 koji imate ovdje prilike da vidite. Samim tim što je poenta bi čitavo radu da se napravi spomen obilježje koje će na jasan i nedvosmislen, potpuno nedvosmislen način simbolički predstaviti naše žrtve od 1912. godine, od tih prvih pogroma, pa sve do 90. godina, stavljajući akcent naravno na događaj koji se desio od 1944. do 1946. godine na tom prostoru, na Hadžetu, na tih 1500 Bošnjaka, možda i više, koji su
stradali od strane komunističkog režima. Ono što je važno, dakle, da ovim rješenjem, zbog njegove jasne simbolike, zbog takvog koncepta rješavanja gdje je moguće okupljanje više ljudi što je poenta, jednog dana se mi na tom mjestu u nekom trenutku okupimo, da nas to sabere, odnosno što se naški kaže osabori na tom jednom mjestu, dakle da se prisjetimo i da svaki prolaznik koji prođe pored ovog spomenika, njemu je jasno, bilo putniku, namjerniku, bilo nekom strancu, dakle budućim generacijama jasno da taj jedan dio historije, taj jedan dio naše prošlosti mi pamtimo i da će ih pamtiti buduća pokoljenja. I upravo zbog toga što je zaista krajnje jasan i zaista ima krajnje spomeničko, simboličko, jaku simboličku snagu, ovaj projekat je opet ponavljam, zaista dobrih radova podnio to prvo mjesto. Drugo što je bitno, dakle, da se ovim rješenjem nije ni na najmanji način pokušao praviti ta trzavica. Mi ovdje ne pokušavamo da revidiramo historiju, već pokušavamo da naše viđenje, naše prošlosti, dakle, da Bošnjaci sami odaju na najcivilizovaniji način koji je prirodan svim civilizovanim društvima svijeta, odaju poštu ljudima, sugrađanima i uopšte svim Sandžaklijama ovdje i Bošnjacima van, da se sjetimo ti ljudi koji su eto nepravedno šutke pali, jer smo zaista mi, ti naši preci koji su tada živjeli, morali na neki način da prećute ono što se dešavalo tu pored njih. Naša obaveza je da budućim generacijama to bude jasno i upravo je to ovaj rad na taj način odnio povredu u odnosu na ovo. Hvala. Bošnjačko nacionalno vijeće je poslalo dopis gradonačelniku lokalne samouprave Novog Pazara da vam stavi na korišćenje, odnosno da ovu parcelu na kojem bi trebalo da se izgradi memorijalni centar. Koliko ja znam, oni vam nisu još uvek odgovorili šta se tu dešava. Upravo zato ovo idejno rješenje. Mi mislimo da po tom pitanju nećemo imati nesporazuma i pored toga što je na to pitanje uopšte parcela danas problem zbog postojanja želje, to je veoma zanimljiv, veoma atraktivan prostor. Međutim, s obzirom da se radi o prostoru koji još uvijek nije otkupljen, koji još uvijek postoji kao slobodan i jedino bi na njemu moglo da se napravi nešto ovako kao što je ovo idejno rješenje. Ovo idejno rješenje je prostorno najmanje od 3 nagrađena rada i ono, kao što sam rekao, mi cijenimo mogućnost da sama funkcionalnost memorijalnog centra ne ide u nekakav megalomanski, da ne dobije neke megalomanske razmere, nego da ukupno bude jedno sastajalište, ali više da liči, vidite, ovaj amfiteatralni oblik onog okolnog prostora upravo asocira da će to mjesto u nekim normalnim klimatskim uslovima može biti i pozorište, može biti i stecište raznih kulturnih razmjena, gdje će se dešavati nešto što će biti suprotno od stradanja, nešto, jedna asocijacija između života i smrti, nešto što s jedne strane asocira, opominje da se rat i stradanja i sukobi ne ponove, a sa druge strane priziva na mladost, na davanje mogućnosti da mlade generacije generiraju svoj život u budućnosti, da ovo bude opomena na sva stradanja, na sve nedužne žrtve, na sve ideološke sukobe. Jer znate, ja sam u početku možda i propustio da govorim, malo ko od naših mladih koji ne želimo da trujemo historijskim lekcijama zato što danas postoje druga razmišljanja, drugačije viđenje istorije. Više se neće ići na to da se čitave lekcije pamte, jer već imamo gotove podatke, tako da će se ići na pojednostavljenje historijskih predmeta, same historije kao nauke, koja će više biti stvar koja će uticati na onaj kulturološki aspekt kod čovjeka, nego na neki aspekt koji će buditi neke, iskopavati sekire, buditi asocijacije na sukoblju.
1941. do 1945. desio se sukob nečega što možda je bilo i nerazumljivo. U jednom Sandžaku 1941. godine vi niste mogli ni zamisliti komunističku ideologiju, a i u mnogim mjestima u Europi, zamisliti komunističku ideologiju koja je muslimanima, koja je bošnjacima, pripadnicima islamske konfesije oduzimao Boga. U takvom jednom ambijentu i potpuno je razumljivo da nije ne izlazio na odobravanje. Upravo zbog takvog odnosa, takva recepcija komunizma je upravo rezultat početka ove egzekucije 1941. godine, 1945. godine, 21. januara, znači na današnji dan 70 godina, upravo mnogi ljudi su stradali. Stradao je samo, eto da usput, ne mora da bude ni nešto posebno bitno, stradao je jedan Hafiz Ramiz Paljac koji je između dva rata 1937. godine bio osnivač jednog humanog verskog lista Pravi put. Upravo sama simbolika lista koji je uređivao govori o njegovom opredjeljenju, o njegovom stavu prema životu. Upravo Pravi put je nešto što je daleko od ratova, daleko od sukoba. On je 1945. godine također završio na hadžetu, ni kriv ni dužan. Kad sam pitao neke ljude zbog čega je likvidiran, zbog čega je izvršena egzekucija, kaže bio je član Kulturbunda. Pa koliko ljudi, ako počnemo oko toga, bitno je da ljudi koji da nisu napravili da nisu ubili nikoga, da nisu napravili zločin. A članstvo može i fudbalske asocijacije, tada su sve asocijacije nosile neke krstove, nešto. Svi smo mi otprilike potomci nekih ljudi koji su nekad možda, čija prošlost može biti stavljena pod znakom pitanja ili može biti diskutabilna. Hvala. Mislim, pitanje nije bilo vezano za istoriju, nego konkretno teško se može realizovati i izgraditi objekat ukoliko lokalna samouprava Bošnjačkom nacionalnom veću ne stavi tu parcelu na korišćenje. Do sada vam nisu... Lokalna samouprava nema pravo da spori to pitanje, ona može reći može više ili manje. Mi ćemo naći investitora, u realizaciji projekta će učestvovati svi građani Sandžaka. I imamo veoma veliki broj ljudi koji su javili da finansiraju ili simbolično ili pravo da se finansiraju ovaj projekat. I ukoliko opština bude i zahtevala da platimo parcelu, mi ćemo i to, mi nećemo bržiti. Ali ovo mora biti rezultat konsenzusa, mi ne tražimo, vidite, mi nismo tehnički mandat, mi smo Bošnjačko nacionalno vijeće koje je jedini predstavnik Bošnjaka u ovoj zemlji, jedini od strane države Srbije nacionalno vijeće koje je priznato. Neka kogod kaže tehnički mandat, neka ode u ministarstvo nadležno i neka uzme potvrdu da smo mi tehnički mandat. Mi smo Bošnjačko nacionalno vijeće i mi sarađujemo sa svim relevantnim faktorima i u gradu i u Sandžaku i mi ćemo tražiti konsenzus i nema nikakve logike da nećemo dobiti konsenzus i odobrenje za ovu parcelu. Pa čak i da treba da se plati. I još jedno pitanje. Izvinite, samo još da vam prostimo malo, pošto profesor je ušao u cijela pojenta je o tome da se ovdje ne radi to Bošnjačko nacionalno vijeće. Niti je pojenta da to uradi grad, ne to uradi bilo ko. Znači nećemo ulaziti, ovdje mi ulazimo u pravno, malo je profesor ušao u te dijelove, to nas uopšte ne zanima. Niti se bavimo ovdje mi historijom. Ovdje se upravo na ovaj način pokušava zakopati ta ideološka podjela koja je postojala ovdje, taj neki ideološki sukob koji je latentno punih 70 godina evo već postoji, znači ne rećemo uopšte nas više to ne zanima. Nevini ljudi, oni koji nisu nevini ili jesu, dokazat će da se to na sudu, prosto to više nije važno. Što se tiče ovdje prostora i samoga rješenja, tu se očekuje, znači mi smo to pokrenuli, budemo to bilo ko drugi uradi, bitno je da to sprovedemo do kraja i da budućim generacijama neće tu stajati ni Redžep Škrijev, ni Redžep Pukić, ni Mustafa, ni Bošnjačko nacionalno vijeće, niti bilo ko
da budućim generacijama bude jasno da kad prođu tom ulicom i tim dijelom grada, da vide taj spomenik, znaju o čemu se radi, da znaju da i na jedan dio svoje prošlosti, na svoje sugrađane koji su na tom mjestu stradali. To je poenta cijele priče. Znači, poenta je da oko ovoga imamo konsenzus svih strana i da ne gledamo ko je to pravi i ko će to praviti. Pretpostavljam da sljedeće pitanje neće imati smisla, ne znam se kad bi mogli radovi da počnu ništa. Radovi mogu da počnu onog trenutka kad se regulišu pravni uslovi oko toga. Znači, to... Mi treba da obavimo razgovore sa opštinom, mi smo podali zahtev. Pa ja sam pratio prošlu konferenciju i znam... I mi očekujemo da ćemo se po tom pitanju složiti i da neće imati. Mislim, to sam i čekao, znam da ste poslali dopis o lokalnoj samoupravi, da čekate od njih odgovor, da još uvijek niste dobili. Bude korak, sljedeći korak je od strane lokalne samouprave nakon našeg eventualnog razgovora sa njima, da se jednostavno ta stvar riješi na dobrobit svih građana i ne samo Novog Pazara, ovdje ja podvlačim, to se gradi u Novom Pazaru zato što je Novi Pazar centar Sandžaka, centar Boška, nekako središte oko koga se okupljaju Bošnjaci u Sandžaku, taj dio bošnjačkog tijela, ovdje se ovaj spomenik nije samo Sandžaklijana, nije samo Hadžet, bez obzira što jeste akcent na Hadžetu, ali je i pored toga važno da se mi vezujemo i za one ljude koji su stradali diljem Sandžaka, od Štrbaca, od Sjeverina, od, da kažem, Šahovića, današnjeg Tomaševa, pa preko onoga što se desilo u Srebrenici 1995. godine i jednostavno to je ono što je sve bošnjačka stvar, a ne stvar samog grada Novog Pazara. Podnošenje zahteva opštine upravo govori da Bošnjačko nacionalno vijeće je servis građana i da će sve svoje aktivnosti i u prošlosti i u budućnosti upravo sprovoditi u skladu sa zakonom, u skladu sa regulativom zakonodavstva Republike Srbije i mislim da je i način obraćanja podnošenja zahteva ovako kako smo u prethodnom periodu podnijeli upravo put do iznalaženja konsenzusa, odnosno pravog puta za onu dobru i valjanu komunikaciju. Hvala vam.